braćo Srbi i sestre Srpkinje. Danas u vašem Zvorniku, u našem srpskom Zvorniku, vrši se promocija srpskog četničkog pokreta. Trebalo je da prođe gotovo pola veka da se obnovi srpsko četništvo u našem narodu. Pola veka srpski narod je živeo u ropstvu koje je bilo poput turskog ropstva. I srpski narod je trpeo to ropstvo. Srpski narod za protekli pola veka nije ličio na one junačke Srbe kakve znamo iz srpskih epskih pesama. Nije ličio na one Srbe koji su ratovali s Turcima, koji su izvojevali dva balkanska i prvi svetski rat. Srpski narod je uglavnom ličio na narod ulizica i pontona. Zašto je to bilo tako? Zato što je sve ono što je bilo najbolje u srpskom narodu izginulo u dva balkanska i dva svetska rata, posle Drugog svetskog rata izbjeglo u emigraciju ili stradalo u Titovim logorima i robijašnicama. Srpski narod je bio biološki unakažen i trebalo je da prođe nekoliko decenija da stasaju nove, mlađe generacije, da se počinju ustajati i da počnu vraćati staru slavu srpskog naroda, srpski nacionalni ponos i dostojanstvo. I mi upravo živimo u tom periodu naše istorije. I upravo u tom periodu naše istorije, posebno srpska omladina, mlađi ljudi staju na noge, ustaljaju se protiv komunističke diktature i svih tradicionalnih srpskih neprijatelja. Danas, kad napokon stajemo u kraj antisrpskoj komunističkoj diktaturi, vidimo da kao narod moramo faktički iz početka krenuti. Komunizam je uništio skoro sve srpske tradicionalne vrednosti. Moramo obnavljati i svoju srpsku državu. Tako je! Mi, srpski četnici, ne želimo više ne samo komunističko uređenje, nego ni Jugoslaviju. Mi vidimo da je Jugoslavija bila maćeha srpskog naroda i da je srpski narod, posebno u komunističkoj Jugoslaviji, izgubio gotovo sve što je imao. Zlikovac i zločinac Josip Broz Tito po nalozima komunističke internacionale i Vatikana učinio je sve što je bilo u njegovoj moći da unakazi Srbiju i gotovo da je u tome uspio. Iz srpskog nacionalnog bića izmišljene su tri veštačke nacije: crnogorska, makedonska i muslimanska. Srpske zemlje su podeljene i pocepane. Od srpskih zemalja stvorio je veći broj posebnih federalnih jedinica. Zavađao je Srbe same sa sobom. Unio je nemir i neslogu u srpski narod. Srpski narod nikada kroz svoju istoriju gotovo da nije bio razbijen onako kako je danas. Međutim, srpski narod se budi u svim srpskim zemljama, a mi, srpski četnici, razvijali smo stare barjake slave. Mi, srpski četnici, se borimo za obnovu slobodne i nezavisne srpske države na Balkanu. Nikada nećemo da se zadovoljimo sa ovakvom Srbijom kakva danas postoji, sa ovom suženom Srbijom, maltene svedenom na beogradski pašaluk. Mi, srpski četnici, priznajemo samo onu Srbiju u koju će ući i srpska Makedonija, srpska Crna Gora, srpska Bosna, srpska Hercegovina.
srpski Dubrovnik, srpska Dalmacija, srpska Lika, srpska Banja, srpski Kordun, srpska Slavonija i srpska Baranja. Mi srpski četnici nećemo stati dok taj svoj osnovni cilj ne ostvarimo. I mi srpski četnici na svim stranama, po svim srpskim zemljama razvijamo svoju političku aktivnost. Malo pre smo videli napolju ovu lulju, ovu gomilu, koja je došla da nas sreći u našim namerama. Mi, srpski četnici i srpski narod u celini, pravoslavni Srbi, imamo ispruženu ruku prema našoj braći Srbima muslimanske veroispovesti. Uvek je kroz srpsku istoriju bilo velikana našeg srpskog naroda muslimanske veroispovesti. Setimo se samo Meše Selimovića, jednog od naših najvećih književnika. Mi nikada nećemo zaboraviti da je potpredsednik Dražinog nacionalnog komiteta, Draže Mihajlovića, dakle, bio junački Mustafa Mulalić. Mi nikada nećemo zaboraviti da je jedan od četničkih vojvoda Draže Mihajlovića bio junački Ismet Pupovac, po čijom je komandom bilo 2000 Srba muslimanske veroispovesti. Ali mi nikada ni ovu lulju nećemo zaboraviti, jer takvi isti su kao šuckori i u toku Prvog svjetskog rata ubijali srpski živalj širom Bosne, Hercegovine i po sadašnjoj ovoj suženoj Srbiji. Mi nikada nećemo zaboraviti da je ovakva lulja 1941. godine prva obukla ustaške uniforme i uputila se u klanje Srba. Mi također nikada nećemo zaboraviti da je takva lulja uvek kroz istoriju bila spremna da služi do kraja svim srpskim neprijateljima, i Austrijancima, i Nemcima, i svima onima koji su nasrtali na Srbiju. I s takvom ljuljom mi nikada nećemo pregovarati. Mi, srpski četnici, borimo se za srpsku državu koja će biti demokratska i slobodarska, država građana, sa punom građanskom ravnopravnošću, sa verskom tolerancijom, ali nećemo ni po koju cenu dozvoliti da širom srpskih zemalja vršneju islamski fundamentalisti, da sanjaju o uspostavi islamske države koja bi se prostirala i na Balkanu. Opet će vidjeti koliko je junački srpski narod i koliko je nepokolebljiv u svojoj namjeri da obnovi srpsku državu, slobodu, demokratiju i staru slavu. Mi, srpski četnici, razvijajući ove godine srpski četnički barjak u našoj slobodarskoj prestonici Beogradu, stavili smo se u službu srpskom narodu i za nas nema odustajanja. Srpski četnički pokret je stranka koja u svoje redove prima samo najhrabrije, najodlučnije i najodalnije srpsko naroda. Srpski četnički pokret kao stranka nastao je još u januaru ove godine formiranjem Srpskog slobodarskog pokreta, koji je menjao ime u Srpski pokret obnove, da bismo u junu mesecu zaključili da više nema nikakvog razloga da krijemo svoja osnovna ideološka i politička opredeljenja, niti da idemo na kompromise sa bilo kakvim političkim snagama, i mi smo se prozvali onim imenom koje u potpunosti odgovara našoj ideologiji i politici koju vodimo. Tako je! Braćo Srbi i sestre Srpkinje,
danas su vam ovdje govorili ljudi koji su poznati po nekim velikim delima ove godine. Gospodin Aleksandar Obradović, potpredsjednik Srpskog četničkog pokreta, Stefanović, formirao je prvu političku stranku u Srbiji pod komunističkim režimom, liberalnu stranku iz Valjeva, i ta stranka je u celosti nedavno pristupila Srpskom četničkom pokretu. Srđan Glamočanin, predsjednik mladih četnika, koji je 31. maja ove godine na prvim antikomunističkim demonstracijama prvi skinuo crvenu petokraku sa srpske zastave. Advokat Olivera Jelkić, predsjednica kola četničkih sestara, jedna od retkih koja je prihvatila da bude predsjednik sudskog veća koje je sudilo zlikovcu i zločincu Josipu Brozu Titu. I potpredsjednik Centralne otadžbinske uprave Srpskog četničkog pokreta Milorad Kosarjević, advokat iz Beograda, i generalni sekretar Srpskog četničkog pokreta Vojin Vuletić, ljudi koji su u svim akcijama od početka s nama. Oni se nikada nisu bojali policijskih palica, oni se nikada nisu bojali policijskih kordona i režimskih zabrana. I mi smo upravo s takvim ljudima, odlučnim, hrabrim i pametnim, uspeli da izborimo legitimitet svoje stranke. Komunisti su nas u početku zabranjivali. Nedavno su pokušali da nam zabrane komemorativni skup povodom godišnjice smrti generala Draže Mihajlovića. Nisu uspeli jer smo 10.000 ljudi izveli pred spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću u centru Beograda. U utorak je naša stranka zvanično registrovana. Režim nije imao kud nego da nas registruje, ispunjavamo sve uslove, koristimo samo miroljubiva metoda političke borbe, a delujemo u skladu sa interesima i ciljevima srpskog naroda. Kao takav, srpski četnički pokret se stavio u službu svome narodu. Srpski četnički pokret se zalaže za obnovu demokratskog političkog sistema, za višepartijski sistem, uspostavljanje pravne države koja podrazumeva legitimitet vlasti i legalnost njenih odluka, za nezavisno sudstvo i javno tužilaštvo, za onemogućavanje bilo koje političke stranke da u svoje redove vrbuje vojsku i policiju. Srpski četnički pokret se zalaže za napuštanje politike nesvrstavanja, saveza sa tim divljačkim, barbarskim narodima i državama, među čijim liderima ima i nekih bukvalnih ljudoždelja, kao što su bili najbliži Titovi prijatelji El-Haš, Feldmaršal Idi Amin Dada i centralnoafrički car Žadba. Mi, srpski četnici, se borimo i za uspostavljanje slobodne tržišne privrede, obnovu privatne svojine, slobodne inicijative za ekonomsko uređenje poput najrazvijenijih zemalja današnjeg sveta, jer samo na taj način možemo izaći iz ekonomske krize. I ono što je najbolnija rana na srpskom nacionalnom biću danas, problem albanske separatističke pobune na Kosovu i u Metohiji, mi, srpski četnici, sa sigurnošću danas to mogu tvrditi ovde, jedini imamo program koji može dovesti do gušenja te albanske separatističke pobune. Mi smatramo da albanska nacionalna manjina u našim granicama nema pravo ni na kakvu političko-teritorijalnu autonomiju i zalažemo se za momentalno ukidanje kosovsko-metohijske autonomije. Dalje smatramo da treba odmah obustaviti svaku ekonomsku pomoć albanskoj nacionalnoj manjini, a do danas
Svakog dana $1.500.000 iz tog fonda za pomoć nerazvijenim republikama i pokrajinama ide na Kosovo za finansiranje albanskog prekomernog razmnožavanja. Dalje, mi smatramo da odmah treba ukinuti univerzitet na albanskom jeziku. Tako je! Da odmah treba zatvoriti sve tamošnje fabrike koje neracionalno posluju, pa ti Albanci koji su primali plate, a ništa nisu radili, nek idu širom sveta, nek traže umešano pa obešeno, njih više neće odavati. Dalje, mi smatramo da u jednom pojasu od 50 km uz albansku granicu treba iseliti svo albansko stanovništvo. Tako je! Treba ga preseliti u druge delove današnje Jugoslavije, recimo u današnju Hrvatsku ili Sloveniju, pošto se pokazalo da ih tamo najviše vole. Pretpostavljam da će ovaj naš predlog zato raširenih ruku dočekati. A pokazalo se već odavno da pravi centar albanske separatističke pobune nije ni Priština ni Tirana, nego Zagreb i Ljubljana. Danas, također, u ovom vremenu buđenja srpske nacionalne svesti, ponosa, časti i dostojanstva, mi posmatramo i uspostavljanje nove nezavisne države Hrvatske. Pojavio se novi ustaški poglavnik u liku Titovog generala Franje Tuđmana i zapretio srpskom narodu novim jamama i novim klanicama. Mi, srpski četnici, nikada to nećemo dozvoliti. Mi smo neki dan marširali u Srbu i time pokazali svoju odlučnost da za srpskim, četničkim i drugim nacionalnim obilježjima prkosimo novo uspostavljenoj ustaškoj vlasti. Mi, srpski četnici, nemamo ništa protiv da Hrvati i Slovenci izađu iz Jugoslavije i formiraju svoje samostalne države. Što se tiče Slovenaca, bilo bi najbolje i za Sloveniju i za Srbiju da se Slovenija što pre odcepi. Neka svoju bolju i srećniju budućnost potraže na nekoj drugoj strani. Mi nemamo nikakvih nerešenih teritorijalnih pitanja, samo što će morati da snose veći dio ukupnih jugoslovenskih dugova, jer su njihovi političari najviše učestvovali u zaduživanju i morat će da plate srpske fabrike koje Tito iz Srbije preselio u Sloveniju. Smatramo da i hrvatski narod ima pravo da se odcepi i formira svoju samostalnu državu. Ali ih upozoravamo da nikada ni pod koju cenu nećemo dozvoliti da se ta hrvatska država uspostavlja nad srpskim življem. Nikada ni pod koju cenu nećemo dozvoliti da se i jedna srpska teritorija i jedno srpsko naselje, porušena crkva ili spaljeno selo, da se i jedna srpska masovna grobnica, logor, jama, klanica nađu van granica srpske države. Mi uvek polazimo od toga da je upravo hrvatski narod obeležio granice srpske države. Obeležio ih je srpskim masovnim grobnicama. Tako je! A pobjeda Franje Tuđmana na nedavnim izborima u Hrvatskoj govori da ustaški pokret nikada nije obuhvatao samo manjinu hrvatskog naroda. Pokazala je ta pobjeda da je ogromna većina hrvatskog naroda uz ustaški pokret, kao što su Hrvati masovno pozdravili i podržavali Pavelićev režim u toku Drugog svjetskog rata, sve do kapitulacije Italije, kad se već znalo čijem će pobjedom okončati Drugi svjetski rat. I mi nemamo nikakve iluzije o hrvatskoj nacionalnoj prirodi,
mi nemamo nikakvih iluzija o njihovim tajnim ciljevima i zato mi s njima nećemo ni pregovarati, jer uvek ti pregovori i truli kompromisi idu na račun srpskih nacionalnih interesa. Mi oko svojih teritorija i svojih domova nemamo ni s kim u ovom belom svetu da pregovaramo. Tako je! Komunistički režim u Jugoslaviji u celini, a i u pojedinim federalnim jedinicama pokušava izazvati razdor u srpskoj opoziciji, posebno na srpskoj desnici, u onoj srpskoj opoziciji koja je ispravno nacionalno usmerena, koja se bori pre svega za čast i dostojanstvo svoga naroda. Komunistički režim je delimično u tome uspeo, ali mi smo također uspeli da se oporavimo i anuliramo sve one komunističke političke poteze. Danas pokušavaju da formiraju neke nove političke stranke, čiji je cilj da okupe što više Srba. Nije palo Anti Markoviću na pamet da ide u Hrvatsko Zagorje ili ustaške krajeve, da tamo provodiše ovu svoju, nazovi jugoslovensku stranku, nego ide u krajeve gdje je čisto srpski živalj naselje. Šta mu je cilj? Cilj mu je da se Srbi što više podele. Cilj mu je da mobiliše što više srpskih glasova kako bi on iz potaje mogao da pomaže ostvarenje Tuđmanovih ciljeva. Zato pozivamo celokupan srpski narod da na predstojećim izborima isključivo glasa za srpske nacionalne stranke. Mi kao srpski četnički pokret imamo razvijenu političku saradnju sa srpskim nacionalnim strankama u sadašnjoj suženoj Srbiji. Recimo sa Srpskom narodnom obnovom i sa Srpskom svetosarskom strankom. Mi imamo vrlo dobre odnose sa Srpskom demokratskom strankom na području današnje Hrvatske i sa Narodnom strankom na području Crne Gore. Mi smatramo da i te stranke u uslovima u kojima žive i deluju tamošnji Srbi postižu maksimalne rezultate. Lako je nama u Srbiji srbovati, srpstvom se dičiti i otvoreno istupati. Tamo, pod ustaškom vlašću u Hrvatskoj ili u drugim delovima naše zemlje, gde još uvek postoji tuđinska komunistička vlast, tamo je još uvek teško Srbin biti. Meni je vrlo jasno je vrlo jasno da su danas i na ovaj skup samo najhrabriji došli. Posebno kad je reč o našoj braći s one strane Drine. Ali mi srpski četnici po cenu svoga života nikada nećemo dozvoliti da Drina bude granica srpske države. Za nas je Drina reka koja protiče kroz centar Srbije. Mi nikada nećemo dozvoliti da naša braća Srbi Prečani, Srbi s one strane Drine, Save ili Vrbasa budu taoci u nečijim rukama. Nećemo njihovoj sudbini da se cenkamo. Nećemo da ih izdamo i prodamo kao što su to radili srpski komunisti od rata na ovamo. Tako je! Mi nemamo ništa protiv toga da Hrvati formiraju novu albansku državu na teritoriji današnje Jugoslavije, ali pod uslovom da je formiraju u Hrvatskom Zagorju. Kosovo i Metohija su sveta srpska zemlja.
i srpski narod je više puta kroz svoju istoriju ratovao za Kosovo i Metohiju, dolio reke krvi, polio ih velikim brojem srpskih života i mi, današnji Srbi, znaćemo da to cenimo i tolićemo nove reke krvi ako bude trebalo, ali će Kosovo i Metohija ostati srpska zemlja. Mi, srpski četnici, nemamo ništa protiv da se bilo ko u ovoj zemlji izjašnjava bilo kakvom nacionalnom pripadnošću. Može neko da se izjašnjava i kao Makedonac, i kao Japanac, i kao Marsovac. Ali Makedonija je bila u sastavu srpske države pre stvaranja Jugoslavije i ostaće ako Jugoslavija prestane posljedati. Makedonija je po svim međunarodnim, još uvek pravno važećim ugovorima dio srpske državne teritorije. Jer jugoslovenska država je bila pravni naslednik Kraljevine Srbije. Dalje, što se Hrvata i Slovenaca tiče, busaju se u prsa nekim svojim pravima. Kad su Slovenci kroz istoriju imali svoju državu? Nikada! Danas Slovenijom nazivaju samo one teritorije gdje je krv lio srpski vojnik. Za te njihove teritorije srpska vojska više nikada neće ginuti. Nek se dogovaraju sa Austrijancima, Italijanima, nek se s njima dogovaraju, nek s njima pregovaraju. S nama više nemaju o čemu da pregovaraju. Danas mi, srpski četnici, dan za danom organizujemo velike političke manifestacije po svim srpskim zemljama. Juče smo bili u starom srpskom manastiru Prohoru Pčinjskom i tamo smo uklonili ona paganska obeležja. Koja su nas sramotili nekoliko decenija. Mi ćemo svugde stići i nijotkud nećemo uteći. Jer mi smo spremni dati za svoj narod i za svoju otadžbinu sve što imamo. Ne žaleći ni svoje živote. Mi, srpski četnici, sve ćemo učiniti da se u javnosti do kraja predstavimo kao verni sledbenici i verni nastavljači doktora Slobodana Jovanovića, generala Draže Mihajlovića, Dragiše Vasića i Stevana Molinića. Maltene svedenom na Beogradski pašaluk. Mi, srpski četnici, priznajemo samo onu Srbiju u koju će ući i srpska Makedonija, srpska Crna Gora, srpska Bosna, srpska Hercegovina. Srpski Dubrovnik, srpska Dalmacija, srpska Lika, srpska Banja, srpski Kordun, srpska Slavonija i srpska Baranja. Mi, srpski četnici, nećemo stati dok taj svoj osnovni cilj ne ostvarimo. I mi, srpski četnici, na svim stranama, po svim srpskim zemljama, razvijamo svoju političku aktivnost. Malo te smo videli napolju ovu rulju, ovu gomilu, koja je došla da nas sreći u našim namerama. Mi, srpski četnici i
srpski narod u celini, pravoslavni Srbi, imamo ispruženu ruku prema našoj braći Srbima muslimanske veroispovesti. Uvek je kroz srpsku istoriju bilo velikana našeg srpskog naroda muslimanske veroispovesti. Setimo se samo Meše Selimovića, jednog od naših najvećih književnika. Mi nikada nećemo zaboraviti da je potpredsednik Dražinog nacionalnog komiteta, Draže Mihajlovića, dakle, bio junački Mustafa Mulalić. Mi nikada nećemo zaboraviti da je jedan od četničkih vojvoda Draže Mihajlovića bio junački Ismet Pupovac, pod čijom je komandom bilo 2000 Srba muslimanske veroispovesti. Ali mi nikada ni ovu rulju nećemo zaboraviti, jer takvi isti su kao šuckori pred i u toku Prvog svjetskog rata ubijali srpski živalj širom Bosne, Hercegovine i po sadašnjoj ovoj suženoj Srbiji. Mi nikada nećemo zaboraviti da je ovakva rulja 1941. godine prva obukla ustaške uniforme i uputila se u klanje Srba. Također nikada nećemo zaboraviti da je takva rulja uvek kroz istoriju bila spremna da služi do kraja svim srpskim neprijateljima, i Austrijancima, i Nemcima, i svima onima koji su nasrtali na Srbiju. I s takvom ruljom mi nikada nećemo pregovarati. Mi, srpski četnici, borimo se za srpsku državu koja će biti demokratska i slobodarska, država građana, sa punom građanskom ravnopravnošću, sa verskom tolerancijom, ali nećemo ni po koju cenu dozvoliti da širom srpskih zemalja vršneju islamski fundamentalisti, da sanjaju o uspostavi islamske države koja bi se dostirala i na Balkanu. Opet će vidjeti koliko je junački srpski narod i koliko je nepokolebljiv u svojoj nameri da obnovi srpsku državu, slobodu, demokratiju i staru slavu. Mi, srpski četnici, razvijajući ove godine srpski četnički barjak u našoj slobodarskoj prestonici Beogradu, stavili smo se u službu srpskom narodu i za nas nema odustajanja. Srpski četnički pokret je stranka koja u svoje redove prima samo najhrabrije, najodlučnije i najodalnije srpsko naroda. Srpski četnički pokret kao stranka nastala i uvek polazimo od toga da je upravo hrvatski narod obeležio granice srpske države. Obeležio ih je srpskim masovnim grobnicama. Tako je! A pobjeda Franje Tuđmana na nedavnim izborima u Hrvatskoj govori da ustaški pokret nikada nije obuhvatao samo manjinu hrvatskog naroda. Pokazala je ta pobjeda da je ogromna većina hrvatskog naroda uz ustaški pokret, kao što su Hrvati masovno pozdravili i podržavali Pavelićev režim u toku Drugog svjetskog rata, sve do kapitulacije Italije, kad se već znalo čijem će pobjedom okončati Drugi svjetski rat. I mi nemamo nikakve iluzije o hrvatskoj nacionalnoj prirodi, mi nemamo nikakvih iluzija o njihovim tajnim ciljevima. I zato mi s njima nećemo ni pregovarati, jer uvek ti pregovori i drugi kompromisi idu na račun srpskih nacionalnih interesa. Mi oko svojih teritorija i svojih domova nemamo ni s kim u ovom belom svetu da pregovaramo. Tako je!
komunistički režim u Jugoslaviji u celini, a i u pojedinim federalnim jedinicama pokušava izazvati razdor u srpskoj opoziciji, posebno na srpskoj desnici, u onoj srpskoj opoziciji koja je ispravno nacionalno usmerena, koja se bori pre svega za čast i dostojanstvo svoga naroda. Komunistički režim je delimično u tome uspeo, ali mi smo također uspeli da se oporavimo i anuliramo sve one komunističke političke poteze. Danas pokušavaju da formiraju neke nove političke stranke, čiji je cilj da okupe što više Srba. Nije palo Anti Markoviću na pamet da ide u Hrvatsko Zagorje ili ustaške krajeve, da tamo provodiše ovu svoju, nazovi jugoslovensku stranku, nego ide u krajeve gdje je čisto srpski živalj naselje. Šta mu je cilj? Cilj mu je da se Srbi što više podele. Cilj mu je da mobiliše što više srpskih glasova kako bi on iz potaje mogao da pomaže ostvarenje Tuđmanovih ciljeva. Zato pozivamo celokupan srpski narod da na predstojećim izborima isključivo glasa za srpske nacionalne stranke. Mi kao srpski četnički pokret imamo razvijenu političku saradnju sa srpskim nacionalnim strankama u sadašnjoj suženoj Srbiji. Recimo sa Srpskom narodnom obnovom i sa Srpskom svetosarskom strankom. Mi imamo vrlo dobre odnose sa Srpskom demokratskom strankom na području današnje Hrvatske i sa Narodnom strankom na području Crne Gore. Mi smatramo da i te stranke u uslovima u kojima žive i deluju tamošnji Srbi postižu maksimalne rezultate. Lako je nama u Srbiji srbovati, srpstvom se dičiti i otvoreno istupati. Tamo, pod ustaškom vlašću u Hrvatskoj ili u drugim delovima naše zemlje, gde još uvek postoji tuđinska komunistička vlast, tamo je još uvek teško Srbin biti. Meni je vrlo jasno je vrlo jasno da su danas i na ovaj skup samo najhrabriji došli. Posebno kad je reč o našoj braći s one strane Drine. Ali mi srpski četnici po cenu svoga života nikada nećemo dozvoliti da Drina bude granica srpske države. Pomaže Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje. Danas u vašem Zvorniku, u našem srpskom Zvorniku, vrši se promocija srpskog četničkog pokreta. Trebalo je da prođe gotovo pola veka da se obnovi srpsko četništvo u našem narodu. Pola veka srpski narod je živeo u ropstvu koje je bilo poput turskog ropstva. I srpski narod je trpeo to ropstvo. Srpski narod za protekli pola veka nije ličio na one junačke Srbe kakve znamo iz srpskih epskih pesama. Nije ličio na one Srbe koji su ratovali s Turcima, koji su izvojevali dva Balkanska i Prvi svetski rat. Srpski narod je uglavnom ličio na narod ulizica i pontona. Zašto je to bilo tako? Zato što je sve ono što je bilo najbolje u srpskom narodu izginulo u dva Balkanska i dva svetska rata,
posle Drugog svjetskog rata izbjeglo u emigraciju ili stradalo u Titovim logorima i robijašnicama. Srpski narod je bio biološki unakažen i trebalo je da prođe nekoliko decenija da stasaju nove, mlađe generacije, da se počinju ustajati i da počnu vraćati staru slavu srpskog naroda, srpski nacionalni ponos i dostojanstvo. I mi upravo živimo u tom periodu naše istorije. I upravo u tom periodu naše istorije, posebno srpska omladina, mlađi ljudi staju na noge, ustaljaju se protiv komunističke diktature i svih tradicionalnih srpskih neprijatelja. Danas, kad napokon stajemo u kraj antisrpskoj komunističkoj diktaturi, vidimo da kao narod moramo faktički iz početka krenuti. Komunizam je uništio skoro sve srpske tradicionalne vrednosti. Moramo obnavljati i svoju srpsku državu. Tako je! Mi, srpski četnici, ne želimo više ne samo komunističko uređenje, nego ni Jugoslaviju. Mi vidimo da je Jugoslavija bila maćeha srpskog naroda i da je srpski narod, posebno u komunističkoj Jugoslaviji, izgubio gotovo sve što je imao. Zlikovac i zločinac Josip Broz Tito po nalozima komunističke internacionale i Vatikana učinio je sve što je bilo u njegovoj moći da unakazi Srbiju i gotovo da je u tome uspio. Iz srpskog nacionalnog bića izmišljene su tri veštačke nacije: crnogorska, makedonska i muslimanska. Srpske zemlje su podeljene i pocepane. Od srpskih zemalja stvorio je veći broj posebnih federalnih jedinica. Zavađao je Srbe same sa sobom. Unio je nemir i neslogu u srpski narod. Srpski narod nikada kroz svoju istoriju gotovo da nije bio razbijen onako kako je danas. Međutim, srpski narod se budi u svim srpskim zemljama, a mi, srpski četnici, razvijali smo stare barjake slave. Mi, srpski četnici, se borimo za obnovu slobodne i nezavisne srpske države na Balkanu. Nikada nećemo da se zadovoljimo sa ovakvom Srbijom kakva danas postoji, sa ovom suženom Srbijom. Sa sigurnošću danas to mogu tvrditi ovde, jedini imamo program koji može dovesti do gušenja te albanske separatističke opcije. Mi smatramo da albanska nacionalna manjina u našim granicama nema pravo ni na kakvu političko-teritorijalnu autonomiju i zalažemo se za momentalno ukidanje kosovsko-metohijske autonomije. Dalje smatramo da treba odmah obustaviti svaku ekonomsku pomoć albanskoj nacionalnoj manjini, a do danas svakog dana $1.500.000 iz tog fonda za pomoć nerazvijenim republikama i pokrajinama ide na Kosovo za finansiranje albanskog prekomernog razmnožavanja. Dalje, mi smatramo da odmah treba ukinuti univerzitet na albanskom jeziku. Tako je! Da odmah treba zatvoriti sve tamošnje fabrike koje neracionalno posluju, pa ti Albanci koji su primali plate, a ništa nisu radili, nek idu širom sveta, nek traže umešano pa obešeno, njih više neće odradavati. Dalje, mi smatramo da
u jednom pojasu od 50 km uz albansku granicu treba iseliti svo albansko stanovništvo. Tako je! Treba ga preseliti u druge delove današnje Jugoslavije, recimo u današnju Hrvatsku ili Sloveniju, pošto se pokazalo da ih tamo najviše vole. Pretpostavljam da će ovaj naš predlog zato raširenih ruku dočekati. A pokazalo se već odavno da pravi centar albanske separatističke pobune nije ni Priština ni Tirana, nego Zagreb i Ljubljana. Danas, također, u ovom vremenu buđenja srpske nacionalne svesti, ponosa, časti i dostojanstva, mi posmatramo i uspostavljanje nove nezavisne države Hrvatske. Pojavio se novi ustaški poglavnik u liku Titovog generala Franje Tuđmana i zapretio srpskom narodu novim jamama i novim klanicama. Mi, srpski četnici, nikada to nećemo dozvoliti. Mi smo neki dan marširali u Srbu i time pokazali svoju odlučnost da za srpskim, četničkim i drugim nacionalnim obilježjima prkosimo novo uspostavljenoj ustaškoj vlasti. Mi, srpski četnici, nemamo ništa protiv da Hrvati i Slovenci izađu iz Jugoslavije i formiraju svoje samostalne države. Što se tiče Slovenaca, bilo bi najbolje i za Sloveniju i za Srbiju da se Slovenija što pre odcepi. Neka svoju bolju i srećniju budućnost potraže na nekoj drugoj strani i nemamo nikakvih nerešenih teritorijalnih pitanja, samo što će morati da snose veći dio ukupnih jugoslovenskih dugova, jer su njihovi političari najviše učestvovali u zaduživanju i morat će da plate srpske fabrike koje Tito iz Srbije preselio u Sloveniju. Smatramo da i hrvatski narod ima pravo da se odcepi i formira svoju samostalnu državu. Ali ih upozoravamo da nikada i pod koju cenu nećemo dozvoliti da se ta hrvatska država uspostavlja nad srpskim življem. Nikada i pod koju cenu nećemo dozvoliti da se i jedna srpska teritorija i jedno srpsko naselje, porušena crkva ili spaljeno selo, da se i jedna srpska masovna grobnica, logor, jama, klanica nađu van granica srpske države. Još u januaru ove godine formiranjem Srpskog slobodarskog pokreta, koji je menjao ime u Srpski pokret obnove, da bismo u junu mesecu zaključili da više nema nikakvog razloga da krijemo svoja osnovna ideološka i politička opredeljenja, niti da idemo na kompromise sa bilo kakvim političkim snagama, i mi smo se prozvali onim imenom koje u potpunosti odgovara našoj ideologiji i politici koju vodimo. Tako je! Braćo Srbi i sestre Srpkinje, danas su vam ovdje govorili ljudi koji su poznati po nekim velikim delima ove godine. Gospodin Aleksandar Obradović, potpredsjednik Srpskog četničkog pokreta, Stefanović, formirao je prvu političku stranku u Srbiji pod komunističkim režimom, liberalnu stranku iz Valjeva, i ta stranka je u celosti nedavno pristupila Srpskom četničkom pokretu. Srđan Glamočanin, predsjednik mladih četnika, koji je 31. maja ove godine na prvim antikomunističkim demonstracijama prvi skinuo crvenu petokraku sa srpske zastave. Advokat Olivera Jelkić, predsjednica kola četničkih sestara, jedna od retkih koja je prihvatila da bude predsjednik sudskog veća koje je sudilo zlikovcu i zločincu Josipu Brozu Titu. I potpredsjednik Centralne otadžbinske uprave Srpskog četničkog pokreta Milorad
Kosarjević, advokat iz Beograda, i generalni sekretar Srpskog četničkog pokreta Vojin Vuletić, ljudi koji su u svim akcijama od početka s nama. Oni se nikada nisu bojali policijskih palica, oni se nikada nisu bojali policijskih kordona i režimskih zabrana. I mi smo upravo s takvim ljudima, odlučnim, hrabrim i pametnim, uspeli da izborimo legitimitet svoje stranke. Komunisti su nas u početku zabranjivali. Nedavno su pokušali da nam zabrane komemorativni skup povodom godišnjice smrti generala Draže Mihajlovića. Nisu uspeli jer smo 10.000 ljudi izveli pred spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću u centru Beograda. U utorak je naša stranka zvanično registrovana. Režim nije imao kud nego da nas registruje, ispunjavamo sve uslove, koristimo samo miroljubiva metoda političke borbe, a delujemo u skladu sa interesima i ciljevima srpskog naroda. Kao takav, srpski četnički pokret se stavio u službu svome narodu. Srpski četnički pokret se zalaže za obnovu demokratskog političkog sistema, za višepartijski sistem, uspostavljanje pravne države koja podrazumeva legitimitet vlasti i legalnost njenih odluka, za nezavisno sudstvo i javno tužilaštvo, za onemogućavanje bilo koje političke stranke da u svoje redove vrbuje vojsku i policiju. Srpski četnički pokret se zalaže za napuštanje politike nesvrstavanja, saveza sa tim divljačkim, barbarskim narodima i državama, među čijim liderima ima i nekih bukvalnih ljudoždelja, kao što su bili najbliži Titovi prijatelji El-Haš, feldmaršal Idi Amin Dada i centralnoafrički car Žadva. Mi, srpski četnici, se borimo i za uspostavljanje slobodne tržišne privrede, obnovu privatne svojine, slobodne inicijative za ekonomsko uređenje poput najrazvijenijih zemalja današnjeg sveta, jer samo na taj način možemo izaći iz ekonomske krize. I ono što je najbolnija rana na srpskom nacionalnom biću danas, problem albanske separatističke pobune na Kosovu i Metohiji, mi, srpski četnici,